Selamünaleyküm İskender Bey. Şeftali ve nektariler her çeşidi elimizde mevcuttur. Yassı şeftali, yassı nektari. که اسکندر سلام میگوید که اینها من شفتالوها و شفتالی نکترین هم نکترین عادی و هم نکترین ما انجیر شفتالی میگیم که خیلی پام شفتالی پام همه خیلی بوده است 4-5 نموده همه نکترین ها بوده است هم پیش پزک هم دل پزک هم میونه پزک همه خیلی Can erik var mı? Evet. Papoz var. Reklam var. Bana şimdi lan sen saçını bir gör.